ৰঙাপৰাৰ দৈনিক বজাৰৰ কদৰ্যময় অৱস্থা। ৰঙাপৰাৰ দৈনিক বজাৰৰ কদৰ্যময় অৱস্থা। বজাৰখন সম্প্ৰতি লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰেৰে ভৰি পৰিছে। বজাৰখন দীৰ্ঘদিন ধৰি চাফ চিকুণ নোহোৱাৰ ফলত কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ মাছ বজাৰখনত দুৰ্গন্ধই ছানি ধৰিছে। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত ব্যৱসায়ীসকলে মাছ বিক্ৰী আৰু গ্ৰাহকসকলে নাকত সোপা দি মাছ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। বজাৰখনৰ মহলদাৰসকলে লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰসমূহ চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত কাণসাৰ নিদিয়াৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। ইতিমধ্যে কাৰ্যবাহী বিষয়া পদ্মনাভ গাৰ্গ দৈনিক বজাৰত উপস্থিত হৈ বজাৰৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখি হতভম্ব হৈ পৰে। লেতেৰা নলাৰ ওপৰত বহি একাংশ মাছ ব্যৱসায়ীয়ে মাছ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। বজাৰখনত নাই পানীৰ ব্যৱস্থা, নাই শৌচাগাৰ। কেৱল দৈনিক মাচুল সংগ্ৰহ কৰি অহাৰ অভিযোগ কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। মাছ বজাৰৰ লগতে শাক পাচলি ব্যৱসায়সমূহ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে দৈনিক বজাৰখনৰ ব্যৱসায়ীসকলে। मार्केट में पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, नाला नूले सफाई नहीं होता है, पोखा दुकान पे उठता है। प्लस यहाँ बाथरूम का कोई सुविधा नहीं है। आदमी पेशाब करने के लिए बाहर में जाता है तो गाली बात सुनता है। यहाँ हम लोग को मार्केट में खजाना देते हैं, फैसिलिटी तो हमको चाहिए ना। हमको ये फैसिलिटी चाहिए, मालदार दे या हमारा मजिस्ट्रेट दे, कोई भी दे या टाउन कमेटी दे, हमको ये फैसिलिटी मार्केट के लिए चाहिए। प्लस मार्केट हमारा डेली सफाई होना चाहिए। वो सफाई नहीं होता है तो वो कस्टमर की नाक पकड़ के बाजार करता है। यहाँ से जब कस्टमर निकलता है तो नाक पकड़ लेता है, पोका चढ़ता है, मछली में ले जाकर मछली दुकान पर आकर फेंक कर जाता है। पूरा बदबू यहाँ फैला रहता है। डेली सफाई नहीं होगा तो बदबू फैलेगा ही। अभी तो बारिश का मौसम है, अभी कम हो रहा है। गर्मी का मौसम होता है, एक दिन के बाद बदबू होना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ मैंने ऊपर के आदमी सबको तो देखना पड़ेगा ना। ये सब पहले पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। নিজা প্ৰতিনিধিৰ ৰিপৰ্ট, মহাজাত ইনটু 24 লাইভ। বৰ্ণ টু ফিট বিভিন্ন মানসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা এখন বিশেষ গ্ৰন্থ। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ শিশুটিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ শক্তিশালীভাৱে মুখামুখি হ'বলৈ আজিয়ে ক্ৰয় কৰক বৰ্ণ টু ফিট। এমাজনতো উপলব্ধ।